Ferrariju so vzeli dušo. Takšna je ena od številnih kritik italijanskemu proizvajalcu športnih in luksuznih vozil, ki je ta teden predstavil svoj prvi povsem električni avtomobil imenovan Luce. Ne toliko zaradi pogonske tehnologije, ampak predvsem, ker je oblikovan tako drugačen kot od dosedanjih vozil. Elena Šterpin-Zupančič. To je plod 5 let dela, je ob predstavitvi vozila ponosno povedal prvi mož Ferrarija. Model Luce ima 4-kolesni pogon. Hitrost 100 km/h doseže v 2,5 sekunde, z enim polnjenjem ima domet dobrih 530 km. In čeprav njegovo ime v prevodu pomeni svetlobo, luč, so se nanj zgrnili temni odzivi. Se dovessi dire quello che penso, dovrei dire delle cose molto spiacevoli, quindi preferisco non commentare, spero solo che qualcuno tolga il cavallino da quella macchina. Ustvarjali so ga v sodelovanju z nekdanjim glavnim oblikovalcem Appla. In če so ga nekateri razglasili za nov oblikovalski presežek, so na družbenih omrežjih veliko bolj odmevali negativni komentarji. Obliko ima kot kos mila, ki je padel na tla v kopalnici. Ferrariju so vzeli dušo in mu dali obliko računalniške miške, se glasijo le nekateri. It doesn't shout Ferrari. You're putting this thing that maybe has 15 centimeters into the bottom of a car. That makes them look taller. That makes them look less sleek. And for a company whose entire history is based on making dynamic looking sleek cars, it's maybe harder for Ferrari to get around than it is for other manufacturers. Slabo so se odzvali tudi vlagatelji. Delnice podjetja iz Maranella so strmoglavile za več kot 8%. Lahko slavnega črnega konjička reši papežev blagoslov. Is this the first four-door Ferrari? First five-seater. Leon 14. si je med prvimi ogledal nov model Ferrarija in preučil njegovo notranjost. Če se evropski proizvajalci visoko zmogljivih avtomobilov odmikajo od električnega pogona zaradi šibkega povpraševanja in konkurence z Kitajske, je Ferrari z modelom Luce zaplul proti toku. Because really rich people have got families and dogs too, right? So it may well fill a big enough niche for them. Za nakup bo treba seči globoko v žep in odšteti 550 tisoč evrov.